kuramo arayifata neza cyane umuzamu Dominik Livakovic ayikuramo. Abafana b'Ubuyapani muri stade amarira abaho yose. Nabibonye afite ubwoba bwinshi, arabanza anajya kureba muri stade. Uri mu gutsinde penalty umubona. kuramo neza cyane umuzamu Dominik Livakovic, umuzamu w'ikipe ya Croatia. Penalty ya mbere Abayapani bayirata, Kandi urabyibuka abanyakroatia kuri penalty ntibajya bapfa kurata. ninde attention arashisho ndani Nikola Vlasic sano kipe ya Torino. Nikola Vlasic penalty nziza cyane, tereka penalty nziza cyane kabisa. Umuzamu arasimbuka arikurikira ariko Kaoru Mitoma. penalty ya kabiri y'Abayapani. Mitoma barasimbura bose. arajisho tumuzamu ayikuramo nayo arayipangurura, vanamo Dominik Livakovic. Aba bandi bamba Mitoma wa Brighton arayirata nayo. toza w'Ubuyapani nawe yahisemo nabi. Kaoru Abakinnyi Mitoma bose baje basimbura batamenyereye ikibuga. ariko uyu mwana w'umuzamu ko arabituka. Livakovic. Abayapani batashye hano. Atashye. Nani uyu yambaye kangahe mu mugongo ari? Ni Brozovic Marcelo Soro Inter de Milan. Marcelo Brozovic mu bakinnyi b'abasiniya araje ndani Marcelo ebyiri kubusa. Abanyakroatia ndabazi kugira ngo bazarate biragora. ayiteraho yarahagaze. Aho yarahagaze neza. Marcelo Brozovic akina muri Inter de Milan mu myaka 30 yiterekamo. Abanyakroatia Abayapani baraje, yitwa Takuma Asano akina muri VfL Bochum mu Budage. Takuma Asano penalty ya gatatu y'Abayapani. Barasenga biyambaza imana zabo mu Yapani muri biriya mirwari ya mu nyanja. Takuma Asano araje arayije itertero ndani Sansenike. Takuma Asano ahita ajya kubwira umuzamu ati wakwihanganye ukashaka ukuntu zikururamo kweri, dupangururemo kamwe gusa. pangurura kuramo wabo muri Croatia. Marko Livac araje Marko Livac igiti kizamu. Marko Livac yiyemeye cyane, yanze no guterana metero n'imwe. Marko Livac yanze guterana metero n'imwe. ufite ubufariseri bwinshi cyane hano n'ubwibone kabisa. Juk split yo muri Croatia, umupira utera igiti kizamu awukuramo uvamo ujya hanze. Imyaka 29 rero ngwino utabara ikipe. Penalty ubu ni imwe y'Abayapani kuri ebyiri za Croatia. araje kapiteni Mayoshida. Mayoshida araje kapiteni w'Abayapani. kuramo uyu muzamu nakaga aracyari umupira ukuramo Dominik Livakovic. ikipe ya Croatia itara penalty ya nyuma ihita ibajyana muri kimwe cya kane. Pasaric yerekamo bita birangira. Mario Pasaric umusore wa Atalanta niwe ugiye kwitera iya nyuma. Salama araje Mario Pasaric. Croatia Croatia muri kimwe cya kane. bashimira umuzamu Dominik Livac. ababera umuzamu w'icyitegererezo, apanguramo penalty eshatu. Très bien abasamurayi barira cyane hariya kabisa penalty eshatu kuri imwe. akaba ari uko bigenze rero fresh sana kabisa. kipe y'igihugu ya Croatia yikomereza muri kimwe cya kane, igiye gutegereza urokoka hagati ya Brazil na Korea y'Epfo. akaba rero ariko nk'uko gahunda zigenze bavandimwe bacu. Claude, reka tujye mu makuru mu Kinyarwanda turagaruka mu muri match ya Brazil na Korea. Yes, saa 3 amukanya gato.